Kani gade ke Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Hanin kasngi ke khan reu todek unai tung. Ke Batisi TV kalayo banyak keren berkawai ke Samla. Ke belala ban mikmat ya ke jela haki babon kijile akai. Ke Samla Merilin Tongwah, nakasnong Jakrem Southwest Councils District. Kadai ke wei ni ke Samla ke betreshtam ban poi syakatong. Ke bakwa ban Kiew ke kijile akai football bat long ru ke bakloi. Wat banile akai kilan met bat kishenrang. Hadin kejing treshtam jongka bat kejing yo ya kalat ban rong syaka Sport Authority of India. Haka bakalayo jehi kairu haka boxing bat mikmat ya kejela habon kejing lekai kamtam haka national games. Na kejing bamla ban kershan yelade namar kahap ro ban puli. Kumta kalawat la da kumoi pat kumno ban la ban petangi kejing puli jongka. Bat dai hadin kejing yo rong jongka ban net pentebet haka Liang ban pot referee. Bat ban yakon ya ke examen. Kalala ban penya ya bon kejing lekai ki bala pelong hapo kani kejela bat syakiwe ru kejela. Kani ke Samla kalayo ru ban penya ya kejing lekai football jong ke Indian Women's League ke bedang Shudap Shen hapo kani kejela. Bat hadu menta kani ke Samla kala pendam ya kejing penteben haka kat tu jong kejing hikai ban pot referee bat ke bedang sa menta kalong satang ke kat 1. Kani ke Samla kala penparu ya kejing Thrang ban yo mikman wat sekiwe pat kejing lekai ki balong sekiwe pat kiri jong ke perthai. Ikong haji im jonga ngapa balongkum sport person. Di man kasi dang adon shishnong ru ngasih practice bet ki namal ni ashnang im don ki players kentai ban lakai tang mangai marai ngasih lakai bet ki shinang dan hadim tu pade ngawan no shinong ngawan ka shine dan akwa hi kumno ban yo lakai jongka ban yo lakai hang ni ko shinong di ngamdana idea la tang ba ngawan shini nya shinong ang ni po pulo ngali ong isa ngai kindu isa mangpale kai dan pade kata ti saru ong nga man isa torang kan ti isa pade ong nga man le kai dan man kasi nga shili practice but step but janbit dan mesti pade ngali kelas dan adin katopan ngali le kai jong national hapok Guwahati ialah masa dan how's name you 2013 dan nang tu pan ngapai adu quarter final dan ngalim job show dan isa pada ingat nang tu rapo i khodo yang bahasa asai nang tu ngalit participate jong national Northeast game ngayok bronze medal hapo Manipur dan hapo Arunachal bronze medal dan ngalit ngap pesen jong national ru dan hadin kumta ka yai ka live jonga but ngaso ila de ba ngami da ying beduk ngam sekolah ban kersan ime pa jonga ru le ka bala ban kersan yang ti ngakwa hi mangai hi dal de bangan ying dal jong kijat ban kumno ban yarap bangan lai ban pan na ying namar ngalit kelas yung hapan ning dan nang tu pade ngamin onasai dan ngakwa kan bangan le yu di don ki bana shnang di oi ngamiri wanno ban le jonjong ban le jong referee dan ngong ho ngen le dan ngasu direct bet ngampat julik kendok game tang sin ru ngampat tip hite makumno hable ban longkum referee ting okay tongan le bet dan ngale ground ikot nga don jong lang adang di cut 5 taban don exam jong referee dan ngalai ka fitness everything abyang lu but ban hoy puli ka code aim tu tong makasem jing hianga man kumno ban soto ti hadin don ki plok jonga ki bawa de para referee jonga ki arab nga hable kumne kumtan dan hadin tu shisnam shi benai ngasdang referee 2014 how December kanai tarik midon exam atau apa dan untuk pan nga kum next ya benai fam ikut dengan slate nga jong PFI project future India ikut dengan ban lecha Gujarat kataru kadai ka ba haji em junga ba ngan net ban traveling marway kum kan tema nalor bangadang rate kita ikut dan isa ba dingdo iong nga ba umde banting ladang adon tang ne silong ru ladang ating kamut ladang ngayap ru ngadang ayu don hi ba
pin yap ni piu lada pilech chetero umlile re blei udon kat dan nang tu beri ngalai chetero ngatingi kam sim tangba nga ong mi le ding ade men slur baik ngade ben le baik tengah poi chetero ngadon tang manga morikan thei ki don tang kisindang sudah ni don fitness ni don eru hablet langbat ni hablet langbat kisindang dan kataru ngamlile re kata ngadang ya po dan ngas don gi exam kat 4 kat 3 ngapas gitu dan mentapat kat 3 pada ngalong kum national bagi game bang kondok ru kum ka Indian Women League ki Women's Senior League hangni apo Shillong ki first division second division SPL bagi third division shim ngala but shabab dia kum kini ki Women's Senior League Indian Women League dan ki sub junior tang hakini gisingin na shuan po kotang ni don jong sub junior girls chate im junga ka ngakwa hi bangan long menshua ngakwa porpon don shnang ngakwa bangan long kum namar haman laka live aman kaji im junga ka don bi ka thong ning ko nga ong ba ngakwa bangan long jong ban belong pios jong mikhaya then hoi nga long dan do tu pade ngadon ka thong ba ong menta jong referee ngakwa belong jong India o jong mikhaya dan tu nga long dan ka Indian referee dan mentang la supas mentang tsunami dan next pade ngakwa next pade ka im jong ngakwa banga lada long ka balong ngan trish tam ngan ngakwa bangan yo lada ngayo ngakwa ban yo jong FIFA kum ini imis kum ini way refugee ni irio dan kumito ngakwa ban bot lang kumai de mai kamse junga ban ai yang ni para kan thei kalong lada ni don ha ka e lada ha liang ke education ne ha ka sport mar ublei ula banta hi yang ni ula ain katalen bangin pinpau te ngaong ya baru ki para kan thei ladi ki thei ni kisnang ru ada ngi don ka sa de ban pau ngi de ban tri hok ba ngin pen i per thei ka e ga bangi don ha pom sim om bangi bu ri nei ngi de ban pau